Tēnā koutou ngā pia o te wānanga, he pakumihi tīnei. Ko Arihia Purima tōku ingoa no Ngāti Kairo me Ngāti Hawa me te whānau apanui o Kutupuna. He kirikiri roa hau e noho ana, he māma hau, i te ao, i te pō. I'm here to learn and be able to speak our beautiful language, te reo Māori. I'm also here to gain confidence and be able to mihi without being whakamā. And all these videos that we do is definitely helping me towards achieving my goal. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou koutou. He tapatori ēnei, he kakariki te tai o ēnei tapatoru, e iwa ngā tapatoru kakariki nei. He tapatoru ēnei, he mā te tai o ēnei tapatoru, te kau ngā tapatoru mā nei. Kia ora te whānau. Me he te Arihia, and like a boss mama too, you are growing from strength to strength in each of the wero that you're taking part in. And in doing so, you're supporting others are in here too. Nō reira ngā mihi nui ki a koe. And whānau, if you'd like to join Arihia and others in here, come and join us. Patua te tani wha wānanga, a supportive environment where we're all shy. We all start out shy in here, but we support each other. No sitting on the fence, and let's uppy each other. Kia kaha, kia maia, kia manawa nui e te whānau. Find that button, Patua te tani wha. See you in here soon. Ti hei mauri ora.